Ure. His Excellency Professor Kithure Kindiki. Yes. The Deputy President of the Republic of Kenya. Yes. Niarari Rugogo over the weekend. Yarari Rugogo. Yes. Kwao that is. Yes. Back to his roots. Rugogo kwao weta what here? Irunduni. Irunduni. Kuria Mukothi Matharaka. Yes. Nyaraki Rugogo araugire kiumia giathia guthieko. Kanitha wa Oroko Church. Ni aguthoma kanitha wa hao itura. Yes. Kuria arereirwo. Yes. Kanitha wake wa kimerera. Riu ni Mother Church kana ni Father Church? Eyo ni Mother Church. Ni Oroko Church. Yes. The church of his parents. Yes. Nyarakire kuria kanitha wa Methodist wa kuria gweta guthiti. Kuria Mukothima. Yes. Ni ndironire mbica ikenyaga muthenya wa ira. And people quite got excited tondu ni orekuire. Of course he excited netizens. Yes. I na plado when tai na live. J250. Yes. Yeah, milioni 22. Aye. Yeah. Dile raivi. Dile raivi. Guthie korage yakwirehera. Hey. Gutiri ati ninge ate ya mwaka muthiangu. Yaumire tene. Giti arastia. Aithigira kindu miaka iri kana etatu. Bauni na igiri. Ni aragithie nayo kanitha ekuite. Yes. The Deputy President with no protocol assumedly. No security in sight. Arage kuwa guthie shashi. Yes. And his villagers are very calm. Ekuwa gandu mati maundu maingi. No, his rural folk are very calm. Tondu arathire ona raikarire gite gia plastic. From the pictures I see here ari. Raikarire njuku. Ndona weta njuku na. Kiriguo gitagwo rugongo. Weta njuku. Gitagwo gite kia njuku. Ona raikarire njoma. Rugongo gitagwo gite kia njuku. Na gitikuwa uritu muingi especially handu hainamu. Nikihia yake. Na kegiteraini ni githia na andu 10. Riu ni kiarage ikarige. Kanitha wako mucii. Yes. And I insist, either they had been briefed or they are very calm. I think they are calm. Yes. Tondu tagwitu ri. Munini wa bũrũri akoumĩte gũtũ oke kanitha. Oguo tu casually. Yes. No kiatari na rangiri na managi. Yes. You see kwa andu maiko nginya mena memo. Ongianjia renji. Wakaro. Tua mauti biũ ĩ. Na kanitha kwĩ ũhoro. Gakwĩna kĩ? We tuĩra ng'ombe. Kamuthi kabu aroka. Tuĩra ng'ombe tondu kamaga 10,000 muthenya. Nĩtũrabangwo mũnene kũndũ kũrĩku. Mũnene ũrĩkũ? Ngũgĩkwo tanukĩra ciothe. Ngĩũtanukĩra irigo. Na ngũmererie. Githĩ ti umeria na kĩrĩa ũtuĩte ũke. No, these people are very calm. Andu aku ni ahoreri tondu. Araumire ngari, aingira, arauma. Na arekuira nginya igoti. Na akiri na rangiri. After all acio ni andu oni mamwe kuma tene. Yes. Ona Anita, I cannot stay calm. Kuthia mama, bebe, kente baba. Githure baba. Nui weta o githure. Ritwa rake ni kithure. Ndikire ithe. Ithe na arari ku. Na ithe arari ku kanitha ucio. Yes. Na njuire ria na ithe ri. Ti cia andu aria githua ugaga.
maintenance ne indo njuire yori na ninja no leri egekomio no ndema ko maya njuire oguori ni mako makihorania sakeri yes and they are very calm. No, they are very calm. Of course there have to have been some people kende ke baba unajua sasa umekuja na leo umekuja una watu wengi leo yaribiwa kiswa na hiyo bande unaenda huko ni kwa watoto. Acha kuenda huko kuja kaa hapa karibu na sisi. Umekaa sana bila kukusoma hii kanisa. Lete nikufungulie Marko 6. Lete ni Marko 6 mkuru. Marko 6 iko baada ya Matthew. Ruka Matthew. Kuja Marko 6 kuanzia 10. Sawa Mungu na ukumbuke nimekusaidia hapo. Kono guituri oigere mundu wa gikiro kiu ri gutauma thoko ni gukugia thoko ya narua kwacha very fast ni turakena muno ni undu wa deputy president uria ni mwana witu gwiciarira ekundu guku ni mugia ura karuheni. Thank you muno deputy president Gathaiya Dennis mwana wa mwalimu nie ndi umwe wa andu aria mahoeire onene uyu waku ni njui ni urakirikana Elda Makumi mugathe Gathaiya ni tukoto tuna sare ni njui we hau ni uraigwa ruhuho ni mwena umwe kanitha utari ndirisa otherwise twa containire kuri arumaga ruri aruingi na niguo mwendo ucio rakiona wikaire ciana eto ni cio huthuki homa Keu mugathe Gathaiya deputy president witu ugikio uhatithio kana twetikirike mwena ucio tutigetie dirisa 11 nituge pledge agite no ni guku tutuanaga na karia uria turakama majani ni we guku tutirihitwo mwaka uyu yes leo geto fara hau na rido riatha na no turakigwo kiri na empowerment na ciana ici nacio rona haha Sunday school itu nitwakena muno excellency Gathaiya weko mio wotie koima mundu wa gikiro kiu tukiuga thengio na ni gwikua tiatongoria ingi mekuaga nginya mbunge area ici na kwaga kumagario ni arangeria ingi na watukenia tondu wakuiriria gatutu kandu ni urahinga ndugatuhe rukungu kwa njuru andu eri lifti yes ni kuri andu wonaga itura ire ta ruro cine Sunday amenya outright mathiete kanitha yes nake mwanirira nake ri the liturgical MC ri akona copy ya memo ati ni ukuite ki andu teri ogua itura muthuri tinderi tunadira ngo ni kwenda muke haha yete kana agembio horo yes ugaika undu Inyembe njuge niye netakuwa ne ngari ya mugathe ne ndege direto tuba tubie gacira gaitu ha kona tuna okaigweta wa utia the na guturi yoye kirete thengio muno mugathe Gathaiya na ni tubi Nyogo dia wange mbere utwathe ona we waka udu bathu leka juye deputy president zimaita mai kemodo aruga mayo ngari para ukirora saini deputy president we ko kwende za kuone ngari na pendera penda ikiruko uri ndiamira to ndi kala mbere akenjuria nduiretia ni mugathe ni ndakena
na ngweta tondu riu inyiro ria na kimenya la bakiri ejekaja tiwago ti no ri ningia wa kwandori ganeirwo twari kio haria unjoire we can't stay calm no we cannot akura no ginya we heagwo tu maundu hawana magetuka rwimbo hau ni kwenda please ukaige kudi kila kiuma na rwimbo rwagathaia we are deputy president na mwalimu wa Sadio maharagirie karia murainite dinari ni muramenya uria mugwika kaingirane no horo oki omuthi Gathaia witu ya magendo ni wa Emmanueli wa Emmanueli ti wa magendo andu maku makiria horeri no we can't remain calm ndegwa nira mabangiire irio yarameteire irio mauma kanitha of course yeah you see na ndia nene gwake mucii it would be quite in order the deputy president yakirado mwaki makondo goku no masi si noma fire si fire nara mera umanyitire mugathe Ruto to gwikinya baki yandi yake mugathe danyitire iruo ri mamwire akiehere iwezekan ati president hana jina kubwa huku na ni kwangu kama si hivyo mniambie niondoke noma si noma fire si fire Daga kuna na roria noma acha riu na menya riu kwanyu muci hari uri andu makui na hari uri bururi ukui ne ku ni moine noma ore ni moine noma fire si fire noma si noma na makimera thutha kwina kaundu kuria muci theni atubangiire thituru na niturorio please yes irio ndi cia kuigana niturugeirwo ni mugathe andu matigathi kunana kana kwatikana raini-ini irio icio ciena aihuri aingĩ it is not a bad thing mwena mutongoria ja na nĩ rĩu mutongoria ukinya kiwango kiu ri no athiũrũrũke matuko maingĩ muno angĩgathoma kanitha wakwa wa muciĩ nĩ maũndũ gũkoe na maũndũ maingĩ na bũrũri mũgima wa ũkĩhandwo so those are very rare occasions it doesn't happen many times absolutely ona bara kusaino ba mari aciarirwo ni ithe wao ni Mukenya koguo no ta Mukenya na gũkũ wathani-inĩ wake okire rĩmwe tu in the 8 years yes noma si noma fire si fire bas Rais bado wako huko New York ako bado mayolo yes onire bisha na New York gutikire maundu maingĩ ko ku ni arathi maguru bara gutire ya ni atwikaniria ku ndona ngai ni rora zebra crossing na itire paralira itaguku okwe maundu atangihota ona akiendaga yes ora yodi arathi maguru wega biu barabara inde nona arangiri ni street ona kwena arangiri no ni anini tia ingi ali akuete kagoti wa akira bara umira mwena uri ongi na gathungu matiramumenya no mamurigwo acio no maturigwo na maya ine mutengeri or an African businessman doing his businesses in New York. They should know that is our president. Yes. Wamjue. Na digwesi ya New York ni kule andu waitwa ige. Asa. Ana. Asa. Kone, what do you call this place? Kone Boston. Kana Seattle. Boston ni ya Seattle ni yake toaneta nake mumukiado. Yes. Seattle ni mako oza. Oza. Oya kazongo.
New York ona ke very sure ndangĩcemania na andũ 10 na wangĩkorwo gũtigĩkĩago area tatu they must be very busy people and not in the same place Seattle nĩ ũkũigua we Wozolo mkuu Songole Kasongole yo kubali na ngai niyo kĩrĩa aragĩthiĩ magũrũ aratuĩkania kũbara street-inĩ comfortably ekwendoka gũkũ aratuĩkania tomboya wauga atĩa ndagathi mũndũ akinya OTC aere harĩa Milano taũni no ĩrũgamire agĩgĩthiĩ gũthiĩ no athiĩ no anga ũtukũ aca ũguo akĩgeithagia andũ uko namna gani how are you uko sawa sawa my friends sio rahisi kana tuĩtanie ngirogoni Tadi umire kũrĩa kĩanda gwĩtagwo Race Course Race Course road dan this Race Course Tadi ũguo kaburi tiraithi acokere agĩkomba nginya Macako tiraithi tiga president ona gavana tiga rĩu president gavana ndũĩrwo ndangĩenda agĩkorwo gavana nĩ haritũ rĩ president ndangĩtuĩkanie ũguo athiĩ hiyo na utagoja Uhuru ayuka Mesoke Park well that was Uhuru no we ndayuka ningĩ magũrũ ogakarĩkio akĩhingo-inĩ then again you see times have changed taũni gũgĩkĩre marĩ yagĩthiĩ igua harĩa Huruma gwa Cibũĩ forget it aingĩra yaumire haha monitari Father North oerwo rĩu haha monitari athiĩ ũguo na magũrũ akĩgeithagia andũ yes na meciria mega mũno mamũikia wa kura New York nĩ rathi magũrũ wega sawa no mano tutarĩ tũrathererũkĩrwo wega kĩretwo unga na Timotu ndagagire kũmenya Timotu kĩretwo unga yathiĩ Huruma gwa Cibũ ni kana igĩrwo harĩa phase 4 phase 2 atuĩkanĩrie Modem aumire akayone junction watiga kuga umire harĩa Gĩthũrai aingĩrĩre hau Ikuĩte atuĩkanie umĩrĩre mwena ũrĩa ũngĩ wa 44 akĩrĩ guo agĩkĩũrio nũ okay akĩrĩ mũtongoria wa bũrũri na ndirege things are not as easy as they look okay no okay no agenda no athiĩ agenda no athiĩ ni ona mwenja nĩ atuĩkanagĩria nginya Gĩtari Marigũ na akaumĩra mwena wa Gĩtuamba no nake akorũmĩirwo nĩ njeci ĩtagũraga guoya No, we should get there. Atiri bata wa gwĩtwarĩrĩria thĩna-inĩ ũramenya nĩ thĩna. You'd rather avoid. No, we should get there. We might get there someday. Yes. Handũ akĩigua harĩa ũguo 56. Aingĩrĩre Kongo. Awangware. Okiumĩte gũthiĩ athiĩ Kabiria. Oumĩre Ũthĩĩrũ. Okay. Kura nĩ ciarĩ. Nĩ 27. Kĩrĩ kũraihu. Akĩrĩ o tai na gacati. Ndagacinwo nĩ riũa mũno. Ekĩre kĩratũ kĩa ndigi. Anyitie. Kana heo gaikia.
Ajue ni atwara gaikia, aika exercise. Yes. Anegero gaikia kagima. Yeni. Na ni undu wa uthie oike muno ni mathina kindiki. Kana igoro iro ndani. Aume eta wataalamu. Wataalamu. Okay, ginya kiria bypass. Na igire kwa akafari nguku. Yari nguku kwa akafa. Azoke okite ginya hetho kihunguro. Ithia ndo wayu. Amjambo. Alekerie the mark. Yo ni micoro miega muno ya gwetha kura. Yes. Miti wa 90. Kana thie sao, kario bag. Kana nothi. Onela IT industry. Yes. Okay, sasa wamonika Mungu namna gani? Mnaendeleaje? Kibarua tu pole pole. Sawa. Toki hadi kwa Kiamaiko. Boriko. Kawei. Now no ego kia Uhuru makona. Yes. Okay, umirite. Yeni. Umirite ruhari ogo era kisam na babado. Yes. Muthenya ucio ngigufangirwo mwiki. Yeni. Eka ndoka periodical. Yes. O ucemani uguo na wananici. Wega biũ. Ari kĩguo gathi matangi. Achororo. Yes. Waika mukamwona ruai. Kamuru. Yes. Agathie murorongo. Yeni. Wega proper. Akaigiro tanas. No, we should get there. Obane ati haria turi tha ici we are not there. Well. No ni ona Uhuru akigutha mundu he haria uguo muthuru aregete na guoko gwa. Ne ngari iguru. Sio kurahisi. Okay, gure kigwa. Aria muoroto. Yes. Patrobis. Yes. Nabe athie kuone ni endia mendagia kururia be athie kona indo thio. Wega. Enderio kufuri. Yes. Tosi. Wega view. Ne aliro darugo. Tiraithi. Tiraithi. Jara mwarugo na MCA ri. Kifaro kiuti hudhu. Tiraithi. 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 Sasa nimesema nitembee hapa kwa sababu nimesikia nyinyi ndio watu wa mahali kunaitwa Zimmerman. Kasema nitatembea polepole tukiongea na nyinyi. Ndio base. Si sawa? Sasa munipange. Nimekuja munipange. Yes. Sasa mjambo watu wa Kayole Kona. Nimesema sitakuja na gari mingi leo, nitakuja tutembee polepole. Nitokee pale kanisani alafu ndio nirudi ofisi mkiniruhusu. Yes. Choki adhie umoja. Wana Komoro. Yes. Sasa nimefurahia sana watu wa Kiambiu. Nimesema niteremuke mpaka hapa tuongee na nyinyi. Yes. Sasa watu wafuata nyayo. Kuna maundu mau meka gwendea kambeini na ti maingi uguo. Arakiri korogosho. Alikuwa coach. Yes. Utongoria ti muhuthu. Ti muhuthu. Gwa ti muhuthu. Yes. Aikono igwo na MCA no mararituhirwo ri. Ona Dionesia sinetaigwe ni aragatira-nirie. O MCA wa Githurai. Ni andikire resignation no die kana ni ra confirmirwo. Ifatie ku accept no speaker. The speaker of the county assembly. Hau no ita ndamenya kana ni etĩkĩrirwo. No kwandika we ni andikite ni agatiranĩtie. Okay. Aya basi. Sini namna hiyo. Iko namna hiyo. Sasa si tumekubaliana. Eldoret.
Eldoret. Uliniambia hii mambo ya kurevetiwa tu city kidogo inawapatia kizungu mkoti. Amwe marauga ni anogu. Nyamu omehererio. Niki. Kabaki no anaihenya atia. A section of residents. Yes. Amwe aturia the city of Eldoret. Marauga mehererio nyamu omaheirwo itagwo city. Tondu ni menyeretie. Tondu marauga riu indo kuigite goro. Yes. Including rates na hot have you na indo iria marihaga ginya ma license na motungata na ma license. Marauga nyamu eno tutio ni kugia goro guo. Irudishwo na huko. Na niguo makungweire. Matio ni gugathi uguo. No ati kaisete ya elevator ningi tu indo tugia goro kidogo. But you know you attained city status. Yes. You unaona ni mwababa tagikiro kingi. So ago ni indo ta land rates ri. Of course you expect them to go higher. Tondu ni mwaba mweherio kindu gitagwo agricultural ni cianyihanyiha na gutire na kindu riu mwena kio kingitwo ruro you see again taru kwi beca iheanagwo cia guthondeka cities na mataoni manene. Yes. Beca icio tondu no igagicoka irihwo ri mukuri hanaki cia stimuli. Yes. Mukari hanaki ndo munene ini marauga au ni maiguite ni maritoirwo kidogo marauga aca ago ni uguo ri ni tucokio haria twari tene. Sasa kama ni hivyo chata tulipatiwa mjogwe mupeleke mahali ingine, sisi turutishiwe municipal yetu na county. Marauga matigaritwo hau haindo kuongererwo. Yes. Macia matama umara kana bara mahumire ku. Leo ndio bakidega na ginya mai ni mongereirwo. Ndaiwa ni mongereirwo. By what percent? Marauga ngoneta gatheti akiuga by 300%. Na igoti rirauga they are within the parameters of law. Sasa mnatupelekea maji juu na tulikuwa tunalipa 100, sasa ni 300. Mchukue hiyo siti yenu hatutaki. Endeni mchanganye Nairobi sigue 2. Mati kwenda city status. Tutaki turutishwe tu county. Tukae na county vile tulikuwa tumesuia. Hapa kila kitu ni kali. Paka license ya hoteli kidogo tulikuwa tunalipa 3,000 sasa imepanda. Tutaki hiyo ni yenye ya city county. Wewe ginya maraiza ziba biashara. Madiete double. Aya. Maundo maritu. Au totiaritwo. Ubarauga nyambu eno aca. Yes. Niroka abatetie maundo bi. Nira batia maundo. Ani mabati mamanya na yutumiki gari ciuga city to city. Sasa riu mege kirogia city. Riu nakio no gikiri garama ciho. Koril pana itapiti tuamie Uasin Gishu. Twende mbali kule mwizi ya Uasin Gishu. Ama twende Bomet. Unajua Bomet? Ai koske bwana hapa Eldoret mambo mewa mzito. Juzi ulikuwa tukiwa na 3,000 unasaba. Sasa 3,000 hiyo ni yoyae. Tuhamie mahali inaitwa Nandils. Ama twende Iten. County City. Twende Iten. Hapa tutamalizia. Hapa wametumaliza. Oscar anajua vile city imetukimbisha. Engineer anajua. Na Paruk anaelewa. Marauga hapana. Hata umepeleka si mbio bwana. Abatali mtu ahamie Tarbo. Tarbo bado iko kwa city. Tarbo ni Gwesidia. Within the municipality ni Gwesidia. It could be. Tarbo kwenda huko. Ama Moy's Bridge. Unajua Moy's Bridge? Tumetoka. Kwa unefahamu. Tutoke hapo tuende bwana. Ama hata Kitale. Unajua sasa. Bwana Eldoret bwana kama kuishi Runda. Mama kirarigi mwana Nairobi. Tupelekwe mbali bwana. Tuame tuende Bomet, Nandils. Ama tuende Iten mahali hakuna hii city mingi. Tukae tu rural area. Mama Timborua. Hapa Timborua hii maeneo tukienda hivi kama naenda Mau Forest. Mau Forest hizo maeneo ni mzuri. Timborua. Ama Kericho. Unajua sasa. Twende Kericho. Hapa bwana kuishi tumekuwa kama watalii kutumia pesa.
Kwani hizi street light nawaga kwa poma yetu? Unatulivisia kila kitu. Rauga ihoragio githaa gia thianga. Namba hapana Kibiaturu, najua Kibiaturu. Wakati siti imekuja namna hiyo, kuna vitu lazima zipande. Basi mchukue pasi siti yenu. Mtu achie Eldoret yetu. Chata ya shokio. Hii chata muende musiekanise na Nairobi siku mbili. Hata Nairobi imepanuka, peleka Thika. Si Thika walisema wanataka wapeleke. Peleka Thika ama Kiambu. Si Kiambu walisema wanataka ukatusi yao. Wanyithanio na Nairobi. Si walisema Kiambu si mlima. Enda wapeleke hii chata bwana gorilla itatua. Cheptoru tunasikia ache siongei. Kibiaturu. Ulisa hata Kipngetich bwana. Kipngetich chus ukiwa na 1000 hapa ulikuwa unakula na lala unalewa. Sasa itiosi. Gereva ni ngiri. Bwana hii siti bwana metukimbisha. Na unajua sisi hatupendi mbio, sisi ni watu ya marathon. Si hii ya mbio sprinter. Si mnaona hata kibie kon. Te kureva ni ngiri no gothire na kou. Wetagwo napko ina kou theini. Sasa ukitaka kulewa Eldoret na 1000 labda uende karibu Webuye. No tukaninie na budha. Uende ukonge pusa huko ya Waluya. Sasa gereva ni ngiri Eldoret. chusi tu hapa ukiwa na 2000 pasro ilikuwa inakupeleka vizuri. Pasro moja tu. Ulikuwa nakatana hapa kesi. Kesi uko na 1000 kesi mnasikana hapa. Na Kipkorir tunalima moja. Sasa hapa maisha ni ghali bwana. Cabbage moja ni kitu ya kuongeza bei cabbage. Cabbage na siti zinakuchia wapi? Haka unajua sasa cabbage ya hapa. Nataka uelewe kitu moja gorilla. Cabbage size inatoka Usago zinakuja siti. Kwani distance imechange? Sasa uelewe ni kama cabbage ikiwa Limuru yeni Nairobi. Si inapanda bei. Basi si wachukua hiyo siti yao. Kule andu matari akenu kou. Riu kabore maraikaraga tene. Na kofia moja najua hii. Hata kofia ke. Ugavana. Hata koti moja. Oh, koti. Kofia. Koti moja amelewa hii mahesabu vile nakuja. Koti kofia. Koti. Yake. Yonesho chale jezi cia City. Hata warembo wanaringa hapa wanachosema ni wa City si wa Usiago. Wachukue tu hiyo chata. Umesema naitwa chata. Inilipatiwa nani? Ilipewa kabana. Unajua sasa wao ndio wasimamizi. Ajugua rutisie. Tukitaka kurutisia tunarutisia nani? Ndio kana wadho ni ule provision yao shokia. Unajua sasa shieta kurutisia president ni Matarau na ni mtu ya nyumbani. Tia hapa. Sasa itapiti tu tupike moyo konde. Kibro tuchu wanajua sasa tulisha chibunga. Wacha tungangane. Ginyambia gonegete goro. Unajua mimi nilikuwa nataka tu hiyo ikuje ndio nibatilishe hoteli yangu niite City Star. Wachukue pelekeni Thika wanataka hiyo kitu. Huko Thika Kiambu wanataka wapeleke.
Okay, you know, Korea City. The newest city. The fifth. The fifth city. Yes. Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, na Eldoret. Eldoret is the fifth. Yes. Fifth in era marito hera. The fifth. Fifth in ema ibeire. Aya. Rogori. Because he mathomo mokite. You see, of course, he studies shireko because of modern day technology and evolution. Shireko how cover. You see, teneri. Okay, we more near the fast. Rogo mametake. Kabe. Yes. Okay, and very few people used to make it there. Yeah, okay. Yes. That was a bright kid. You see, one more was the Kabe near Hanagi Yatarura. I don't like Agasagimu, no? So the Moduradi Kabena Kerry near you can you get near Doremako, Korea Kabe, Katia. Moduayuka and University. Muka was your morning. Yes. I drove to make with yes. So you'll be given a hostel in your relatives' place. Or yes. No, rather, ma. Not rather, ma. I'm okay yet. Graduation near. I know with Oma. They never wanted the people who are not bright. Yes. Yes. And the causes were well known. Rather, rather mera ore gitari. Yes. Wakili. Engineer. Those were the main ones. Yes. It's all about my kanagiri gasa. Yes. Yes. Main mono. I was your kora jekua. Yes. Rather mera ke. Girigacha. Yes. They were basic. Hey, toy. Atikana ne tiromo elido. Yes. Kuli kwarado mera medicine. Yes. How to kanda guitar. Yes. Because you don't walk on the marathon can rock the graduation in. Todo coordination you get the serious variety. Yes. Riu maundu ni madukire na bururi ukianduka. Yes. And nado makiyuki ginya diploma. Yes. Tena diploma ndio na gutai na orito. Actually I don't remember get to graduation ya mundu na diploma matukoma. Yes. Riu maundu ni macenjirie. Yes. Ni tuakena muno ni undu wa no vitu with meire swasi jola ndaigua tari wa turio science na ndakimenyirio ekagatio mundu andika wondu dinatherio ya ekagwo no neta mathabu wagethie kuria guthie wira tuwakirise twitambari ino turi akenu na ugikihota no uke wira mama waha uthomeire ndu so titaramenya nie ni njui no ndikumwira. He doesn't know. He has no clue. You buno. Ni daiwa kwa wedu uthomeire diet. Kero ni dietitian. Atidu. Dietitian. Iyo ni andu nikikaga. Wewe. Igegyo diet yo. We siria. Iliwe diet ya gukutu ene ya irio. Ya irio nange hoka noyo weyo. Nandise nyongo kinya hau. Nondu aitu. Nigegyo ni nderwo we anda taririo. Kia wathomithio kuria kwa njogu ya Wachira weta wacia kauni pasi ya njogu ya Wachira nderwo yamu yo bafundithio ni akumoya andu
Na kuigirira andu thiota. Tio hard story. Ana nere ku hard story. Anganio. Ndikira ndiramenya customer kuruta kutondu guku ndie ndaigwa mundu ramoiwo. No umagarite na iro fici yori. Ku andu ni mendete miago eriku. No kiria mwana mugine tukiuyu guo. Ruko tumoya gone mahuti ma ng'ombe. Toke maumeria ke. Gurumo. Kwa ni thengi ni undu ba guthomera iyo eretwa nga holistic epindium. Epindimo. Eso ndu. Epindium morangi. Thank Woko ni turuta andu athomu. Ona mwa tutaramenya tumenyirwo ni ciana ke. Ni ciana cito. Yes. Okinya hau thank you. Ugaga. Ni muko jitikiria ciare maguta mukatondu ithuĩ na furaje haha. Ithuĩ ni agia kare Francis. Cha intermediate. Nigwenda kugoca Ngai ni undu wa mwana ucio thomeire uhoro wa mahiga. Ndero ni mahiga. Itegeka ni mandarugo. Ni magoro. One macio. Nigurigeto muno mundu agithomera mahiga ati na mathura aguku bara. Nigurigo githomo kia mahiga ri. Na higa ritiko nginya sepu ri. Ukithoma uthome miaka ena atia. No ndakirwo wega ni muthuri wa nie. Ati ni mahiga magoro. Na ndamenya riu ni thahabu. Wakiki wa Ngoikoni. Mene. Na fedha. Magoro. Na ndaigwa ni murathie China. Bagithie ku utwakirise wega. Na wacemena na kahiga kia ndakagoro ugatwiraga. Twaguko tuikarire mbeca. Tondu uma warispa ndanathie kia ndago na ihiga ri hau na ko mwana no ni athomete hindi iyo. Iga rutie ria kawaida. Hii ni angianjire ringithimwo kiro ria tucanjeria mutunde kana ngia ritwikirire rami. Ni tukigoca Ngai. Ni undu wa mwana tutigocoka kurwo ni mbeca cia mahiga magoro. Tugiceme ni higa we suspect hihi ria ukori ria mbeca uguka muci uyu uritige oka tukamuonia. Ndiraigure nginya ni matwaragwo rabu ndiroi ati mahiga ni mathia rabu. Ithuĩ twĩ rabu guthimagwo thakame. Nĩ tũrakinyĩte kwĩyũria mwana ũyũ mĩaka ĩna athomera mahiga rĩ kairori cigana Thiko ici graduation ndio marekora depend. Yes. Especially aria. Absolutely. Magongona ini ma graduation. Akario hii. Kothiria moe ri. Riu kwena ingi njeru. Yes. Akiri na engineer. Itwake na muno. Nikuigwa wathomera ireto I do. I see. ICT. Nituigwa sikigweto ni njenga wa kuria Nibs Technical. Gakikena tondero kocio wathomera ya laundry ni ya kuhura nguo tutigwa ni guthomagirwo. Kero tikura na karai wa njambi. Ni nderwe tigotanduka. Ni kiriu. Ero ni mekawa no menya ni uria tutia masuka kuu. Yego kirigetwo atiriri. Wikira mae womo na kubucabucia ri. Githomo gia yukira kunone ndarungwo.
Housekeeping hiyo nao no ikundigite. Karigo kai kuiga nyumba ri. Juice ni turari haria murimo. Mwanake wa Kiriba nake o aumite githomo ndiraigwa nake arathomeire procure. Nirambete kurigwa procure no. Ndirerwo mbeca iria irĩagwo cia thirikari. Nĩo maihoranagia. Niwe nĩ ũhoro. Mwana ũcio ndatonga. Nĩ ihinda ritũ kũrũma wa gatũ. It's modern day.